Ni matigari ma matatu ya ukui wa muingi andu 18 ya sako ya Mona Comfort irio tuko wa gukio mothe guthire rori ino ya mirigo na thutha barabara-ini ya kuma Eldoret guthie Webuye undu urio cungiriirie ikuo cia andu 8 guku na wandu angeri magikua thutha-ini na gukinya namba ya andu aria othe makuire 10 huko mbele. Watu wenye walikuwa mbele wawili na driver I think walikufa, alafu hii kiti ya kufuata pia hiyo watu walikufa hapo, alafu hii next mwenye alikuwa huku ndo mwenye alitolewa I think akiwa hali mahututi, alafu na mwingine alikuwa huku hivi, alafu sisi wa mwisho hasa ilibidi tupitie kwa dirisha juu sababu wenye wako mbele yetu hatuwezi tukapita na uko. Uhoro-ini uria wikiritwo mukonde ni komanda wa borithi gitaro-ini kia ithwiro ria bururi Isa Mohamud kurerikana mutino uyu uhanikire riria ndereba wa matatu ino akugeragia kuhituka ngari iria ciuma mbere yake indi akorana na rori iyo igitwo mukira-ini wa barabara haria ikoretwo irugamitio kwa ihinda ria thiku 3 thutha wayo guthuka. Na hii trailer imekuwa hapa kutoka juzi, ilikuwa hapa kitu saa 5 juzi mjana, na wakao wamengoja, hata driver akawa anakaa kwangu. Sasa kufika jana usiku kitu kama saa 1:30 ajali ilitendeka hapa. Kuna Nissan moja ilikuwa inatoka side ya juu ya Eldoret inaelekea Bungoma, nikaingia kwa hii trailer nyuma. Wakati iliingia nyuma ikasemekana, baadaye tukaangalia tukapata watu 8 wamekufa. Kurerikana thutha wa mutino uyu aikari itura riu ni meyumiririe indi mambiriria kuiya bataraitha iria ikuigitwo rori-ini iyo ya mirigo undu uria ucungiriirie atwarithia eri a nduthi maguthane na gukua. Maya makihanikaga na kuo mwena wa Chachangwan barabara-ini ya Naikuru guthie Eldoret. Andu angeri ni makuire na angi 10 matigwo na nguraro kiroko kia umuthi thutha wa rori guthiaga mwena wa Naikuru gute mwerekera na kugutha ngari 5 iria ni hamwe na matatu 2 cia kui wa muingi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.